Sesicedzile-ke lapha kuchina, sesibeka ngicele ukuthi ngimchinele iphondvo, kepha wathi angibone ukuthi ngidame ndani lapha etulo. Ngathi akulungile-ke mntanami-ke sengicedzile, ngidawucobisa nje mafushana ukuthi kungome lapha etulo. Hhayi, njengoba ngichina kanje ngiyadibuta, ngidase ngenda njani-ke lapha etulo. Hhayi, ngase ngiphuma nalo-ke lichinga. Ngathi cha, ngidawusebenzisa nje ema-herpes ami, ngiwahluthe kahle, bese ngiyashwila. La kuleli phondvo lethu, ngiyoshwila nje ngite ngicedze. Njengoba ngishwila, uyatfunga, uyashwila. Wendelani phela, lokutfunga yindlela yokubambisa lokushwilile ukuthi kunganyomuki. Bese ngikhohliwe-ke phela kwekuthi kufuna lama-herpes ngiwafake womabili ngasikhathi sinye, kepha ngigcine sengilifakile nalo.